umubyeyi wo mu murenge wa Muyumbu ho mu karere ka Rwamagana ufite abana 7 aratabariza umwana we umwe ufite uburwayi bukomeye cyane. Uyu mubyeyi avuga yuko ibitaro byose yabyirukasemo asaba ubufasha habura n'umwe wamufasha. Kugeza izi saha umwana wiwe ararembye cyane, arenda gupfa. Uyu muturage avuga yuko yegereye ubuyobozi bumwegereye nibwagira icyo bwamufasha. Arasaba abagira neza kuba bamufasha bitewe n'umwana we uburwayi afite bukomeye cyane. Gusa ubu burwayi burakabije kubera ko batubujije kuvuga ku itangazamakuru. Uyu mwana yarahuritse cyane. Uyu mubyeyi ari mu gahinda n'amarira, buri munsi yirirwa arira. Twamusanze iwabo afite agahinda n'amarira ari kurira. Avuga yuko amaze ukwezi kose yirirwa arira, akarara arira bitewe n'umwana wiwe umubabaje. Avuga ko mu bana 7 afite uyu mwana ari wenyine wavukanye ikibazo, kandi avuga ko nta bushobozi afite no kugira ngo abone ibyo kurya, ni ingorabahizi. Twamubajije nimba abana n'umugabo we, avuga yuko umugabo aba ari mu turimo n'utundi, nawe amafaranga akora ari makeya cyane, arayatunga urugo. Bityo rero uyu mubyeyi, umuntu ufite umutima wo gufasha, umuntu wumva umugira neza yamufasha. Aherereye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muyumbu. Ushaka kumufasha aduhamagare kuri 0788 46 02 885. Mu murenge wa Manyagiro ho mu karere ka Gicumbi abaturage barasaba ubufasha bwihuse nyuma yuko insoresore zikunze kwishora mu biyobyabwenge zikanywa kanyanga n'urumogi zigahungabanya umutekano w'abaturage. Abaturage basaba ubufasha bwihuse cyane kugira ngo zino soresore bazite muri yombi bitewe n'ibikorwa zikunze gukora, dore yuko abacuruza ibinyobwa hano mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Manyagiro bavuga yuko nabakira bagira bitewe n'abazana kanyanga bakayigurisha bano basore, aribo bakabaye bajya guteza utubari imbere. Bano basore rero bakanywa kanyanga, bakanywa n'ibiyobyabwenge birimo urumogi, barangiza bagateza umutekano mukenya hano mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Manyagiro. Abaturage barasaba ubuyobozi ubufasha. Bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Gihara, akarere n'aka Kamonyi, bavuga ko babangamiwe n'amazi aturuka kuri sitasiyo ya esase hano Gihara. Bavuga yuko iki kibazo kimaze imyaka n'imyaniko bakivuga, ariko kugeza izi saha amazi aturuka kuri sitasiyo abasanga mu nzu zabo akabasenyera. Bityo rero abaturage batuye mu murenge wa Gihara basaba ubuyobozi ko ano mazi bacira umusingi cyangwa bagira ukuntu babigenza, aya mazi bakayafata akareka kubangiriza. Abaturage barasaba ko ano mazi yahagarikwa. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Munyemerera amakuru yacu tuyatangire gutya. Umubyeyi uturuka mu murenge wa Muyumbu ho mu karere ka Rwamagana ufite abana 7 aratabariza umwana we wavukanye ubumuga bukomeye cyane. Umuryango we uvuga yuko wirukanse mu bitaro bitandukanye bashaka ubufasha, dore ko babuze amafaranga yo kuvuza uno mwana, habura uwamufasha. Ubwo mama w'uno mwana avuga yuko yagiye no kubuyobozi bumwegereye nibagira icyo bamufasha. Bityo rero uyu mubyeyi afite ibibazo, agenda gakomeye cyane. Avuga yuko arararira akirirwa arira. Kugeza izi saha umwana wiwe ari mu mazi abira. Twamubajije nimba afite umugabo, avuga yuko afite umugabo, ariko amafaranga akorera ntago yabasha kuvuza uyu mwana. Amafaranga akorera nayo kwita ku rugo. Ngayo nguko rero umuntu ufite umutima wo gufasha uyu mubyeyi yamufasha. Uyu mubyeyi akomoka mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muyumbu. Ushaka kumufasha nimero ni 0788 46 02 885. Iyo nimero wayihamagara tukahita tumukwereka cyangwa twaguha aderesi ze ukagenda ukamufasha. Ngayo nguko rero reka dukomeze n'amakuru yacu ari kuvurwa mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Manyagiro ho mu karere ka Gicumbi. Abaturage barasaba ubufasha bwihuse bitewe yuko ni nyuma yuko
bazengerejwe n'abasore banywa urumogi kanyanga bagateza umutekano muke n'imvururu hano mu kagari. Bavuga yuko zino nsoresore zinywa ibiyobyabwenge ari zo zikora urugomo, ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ninde wafashe umuntu ku ngufu? Ni ba basore. Ninde wakubise uriya mukobwa? Ni ba basore. Ninde wategereye umuntu mu nzira bakamwambura? Ni ba basore. Bityo rero abaturage barasaba ubuyobozi ko zino nsoresore zafatwa zigatabwa muri yombi. Abacuruza utubari bavuga yuko bahombye bitewe na bano baza kugurisha kanyanga hano bagatuma babura abakiriya. Kugira ngo babone abakiriya ni ibibazo. Bavuga yuko rero bano bacuruza ibintu binyuranyije n'amategeko bafatwa bagatabwa muri yombi, kandi bafate bano basore banywa bino biyobyabwenge bahita bavuga ababibagurisha. Ibyo bintu biraba byoroshye cyane, barahita batabwa muri yombi. Polisi y'u Rwanda ifatanyije n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB batangiye gukora iperereza kwa bano basore bavuga yuko banywa ibiyobyabwenge. Gusa ntago icyaha kibahama, ni cyiza kubahama turaza kubamenyesha. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Gihara. Bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Gihara baratabaza banatakamba bavuga yuko amazi aturuka kuri sitasiyo ya esase Gihara akomeje kubazengereza, akomeje kubashenyera amazu yabo. Abaturage bavuga ko kino kibazo abayobozi b'ibanze bakizi ndetse bakibabwiye, bavuga yuko aya mazi bagiye kuyakorera umusingi bakayafata akareka gusenya inzu z'abaturage. Ni mu gihe ukwezi kwa kabiri kurangwamo n'imvura idasanzwe, itumba ridasanzwe. Ni mu gihe abaturage bavuga yuko nibatafata no mazi hakiri kare, imvura yo mu kwa kane izasiga inzu zabo bazisenye cyangwa inzu zisenyutse kubera aya mazi. Ingano yayo, umuvuduko afite, ndetse wasenya inzu. Ngayo nguko rero, reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka nimba rwo bwa mbere ugize kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nge mwumvaga hano kuno muyoboro nitwaga Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonko, ndetse nkaba ndi umunyamakuru ukorera iyi televiziyo ya Kidasamura TV Rwanda. Turabakunda cyane cyane mwe mwakoze subscribe, muraba agaciro. Ibyo tugezeho ni mwebwe tubikesha, n'ibyo twenda kugeraho ni mwebwe tubikesha. Turabakunda cyane.